Rayonsports yagize umugoroba mubi nyuma yo gutsindwa irushanwa cyane na Gasogi United ndetse inayitsindamo ibitego bibiri ku gitego kimwe mu mukino w'umunsi wa 16 wa shampiyona wabereye ku matara ya Pele Stadium kuwa gatanu tariki ya 12 Mutarama 2024. Byinshi byakomeje bigarukaho mu mboni z'abasesenguzi b'urubuga rw'imikino tugiye kwibandaho muri aka kanya. Muze duhure hamwe kuri iyi page ubundi tuzirambure. Ibitego bya Kabanda Serge ku munota wa 28 n'uwa 58 nibyo byakoze ikinyuranyo mu gihe Nzinga Ruvumbu yatsinze Impozamarira ku munota wa 4 w'inyongera. Uyu ni umukino wabimburiwe izindi zose w'umunsi wa 16 shampiyona hano mu Rwanda igitangira. By'umwihariko hari abakinnyi bakomeye cyane mu kipe Rayonsports batari bahari, umunyezamu w'iyi ekipe Simone Tamare ndetse na Joachim Ojera. Iyi akaba ariyo mpamvu abariyo bashingiraho kuba batsinzwe mu kipe ya Rayonsports. Ni mu gihe nk'uko mu mboni z'abasesenguzi wabonaga amahitamo y'umutoza Mohamed Wade yabaye nayo mabi ku rundi ruhande rumwe. Birashoboka ko n'abundi buryo bwashobokaga mu kipe Rayonsports kuba yakoresha bari abakinnyi ku rundi ruhande, ariko yaza kubanzamo Nzinga Ruvumbu ikipe Rayonsports yari buze gutsinda, kuko akimara gusimbuza Nzinga Ruvumbu wabonaga ko ikipe Rayonsports noneho itangiye gukuramo icyuho cyo kurushwa cyane n'ikipe ya Gasogi United. Kubura Bugingo Hakimu ufite amakarita 3 y'umuhondo byahesheje Ganijuru umwanya ubanza mu kibuga ibumoso, ari nako byatumye ikipe Rayonsports n'ubundi igenda imanuka gahoro gahoro, aho byagaragara ko mu gice cya mbere ikipe Rayonsports yarimo gukinira mu kibuga cyabo gusa, kubera ko kubura nka Joachim Ojera ugenda upressinga ajya imbere y'izamu nabyo byakomezaga kubura cyane cyane ku rundi ruhande, kuko iyo Ojera batamukureho penalite nibura abona igitego. Ubona ko Hategekimana Bonne ibitego bamutsinze ni ibitego byiza cyane, nta nubwo wabishidikanyaho ku rundi ruhande, ariko Simone Tamare nawe wabonaga ko akenewe kugira ngo afashe iyi ekipe. Rero hari ikintu abariyo barimo kwibaza kugeza ubu. Hari umunyasenegal Aaron Paul wabanje mu kibuga ku myitozo ya nyuma yabaye kuwa 4. Abayirebye babonye ko yasaga n'utari mu mibare y'umukino wo mu Mohamed Wade ari buze kubanzamo. Gusa nanone nuko mu mayeri ya Wade nawe yaje amubanzamo, ariko nubwo ukuri kuryana ikipe Rayonsports na rutayizamu n'ubundi ifite pe. Abonaga ko afite ikibazo cy'imvune ukuntu haba uyu Aaron Paul Gomez akaza n'uriya Nyagine bagenda basimburana. Ikipe Rayonsports abonaga ko biragoye ko iyi shampiyona bayitwara ikiri kuri rwego rw'imikinire, bisa nkaho rukiri hasi cyane cyane. Nawahangana n'ikipe APR ifite Victor Mbawoma uri kubimariramo, uzane Aaron Paul Gomez, biragoye pe. Ubuyobozi bwa Rayonsports ufite uruhare mu musaruro w'umukino mubi. Nibyo koko, muri mukino wa mbere ikipe Rayonsports abayobozi muri rusange bagakwiye kuba bahaye agahimbaza musiki abakinnyi b'iyi ekipe.
bite gute? Ni umukino uba ufite icyo uvuze kuko haba habayeho guterana amagambo mbere y'uko uba. Rero ubuyobozi nabwo bufitemo uruhare kuba uyu mukino watsinzwe Rayonsports kandi yagakwiye kuba yawutsinze. Bikomeje kugorana mu kipe y'Imana y'igikundiro, ariko aha amakuru meza ni uko Joachim Ojera, Charles Bare na Simon Tamare byavuzwe neza ko batazaza mu kipe Rayonsports. Bamwe bakaba bivugwaho batabivugaho rumwe ko n'ubundi bashobora kuba bari gushaka andi makipe mu buryo bw'ibanga rikomeye, nuko nabo baragera mu Rwanda vuba bagatangira imyitozo. Ni mu gihe bikomeje gutuma ikipe Rayonsports izana imisaruro abariyo batishimye habe na gato, by'umwihariko nko ku ikipe ya Gasogi United nari gutakarizaho amanota yawe 3, dore ko n'ubusanzwe iyi ekipe ari ekipe n'ubundi isanzwe itsindwa n'ikipe ya Rayonsports, ariko bikaba byatunguranye gatsinda ikipe ya Rayonsports yambara ubururu n'umweru. N'andi makuru arabagezweho, nimba ari ubwa mbere kandi munsi yo video hari ijambo subscribe ubundi dushyigikire kuri Gikundiro Info, uzajya ubona amakuru abagezweho umunsi ku munsi. Asante ni sana, Imana ikomeze ibashyigikire.